دما خوش ببینرین هجای رو 28 تیرمه 2022 روشان روژا پیشمه بویا رو گشتن هر سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رو دانه می حول بدن دناوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوره پیشکش بکن. لدشی نامزدی محمد شاه السودانی یجبو سرگوزیرتیا عراقی به هزاران آلیگرین صادر داکتن میدانان خواه پیشان دیر ده نوا دمک کرد بسر آواهی پارلمانتوی ده جه گرتن باشر سر بانگا مقتدر صادر آلیگرین وی جه آواهی درکتن دوین آبری ده نتوین یک بو جه بانگ لخواه پیشان دیران کرن که ریزی جه سازی او دزگین دولتی را بگیرن. با آرمانجا شرمزارکرنا نامزدتیا محمد شیع السودانی دوه آلیگرین تفگرا شیع الصدر لمیدان تحریر پایتخت بغدای کمبون پاشش ور بری خودان هریما کسکه تفی دستواردانا پولیسان و بانگا سروک وزیر مصطفى الکاظمیشی گرسه گل رانه وستیا و بری خودا آواهیا پارلمانتویه بسدان کس بگوتنا سلوگان لدشی السودانی و ایرانی كتنا آواهيا بارلمانتوية وإذ تناسى الأغلب معاناة الشعب من جراء ما يسمى بشتيدمك مقتضى الصدر بانك لآليجرين خاكرو قوت آرمان جاوه بجهات و پیاما پیویست دا در دورین دز لسر وی بانگه خو پیشاندیر ج پارلمانتوی درکتن. Yesterday afternoon, Janine Hennis-Blechert, the Secretary General Special Representative for Iraq, لآلیه کدن آلیکاری بردف که سکرتری گشتی نتوین یک بویی فرحان حق ده درباره ویره ده آخوی. فرحان بانگ لهر کسی کر که وک کد نورم و پیمان ناو نتوی ین جهرنگ ده هاتیه دیار کرن ریزیل پیروزباهین وان بارگه هم بگرن. حق بالکشان سرویه که کدوی حمو آلی و کومین سیاسی لعراقی به هفره تف بگرن و گوت. اف بویر نیشان ددن که هن پرزگریک هنه که بالا کنسه اولکاریک شاندیه و ددمی ده که یکیتی تیک دچه دوی حمو آلی و کومین سیاسی عراقی به هفره کار بکن. اف چافکان یا خمگینیه کمزنه. نونر تایبت سکرتری گشتی نتوین یک بوی العراقی هنیس پلاسکارت دجوینا دوه آکانسه اولکاریه یا ناف دولتی لسر روشانهای عراقی آلوزی نتوی و هرمی زیده بونده شیاری دابو. العراقي تبي يكون نه مهد سره البجارتين قشتري را درباس بونجي حتى نها نحكومت ونجي سروكي نو ديار نبونه. جسارة ده 1300 و دما تفگرا داگرکریه یا امریکای پرگالکنو یا سیاسی وکه کفنشوپی دوام دکه. لگوریوه سروک کومارین جکردان، سروک وزیر جشیعه و سروک پارلمانتوی جی جسونه بیکتی. شریل اوکراینی 5 ماه لپی خوهشتن ارتش اوکراینی حول ده باشر خرسانج کنترل هزین روسیه رزگار بکه اوش بو ویجی ایریشن خواه زیده کرن موسکو جه ادعا دیکه که ارتش اوکراینی بشکمزن جه پرا سرکه یا باشر روخاندیه. خرسانیک جه وان باشرین هریما باشور آد دسپیک ایریش رکت بن کنترل هزین روسیه اونها ارتش اوکراینا دخوازه وی باشری رزگار بکه. سروکی ولاد زلنسکی جی بریا چند روزان دیار کرد بو که او ده مشارات رزگار کرنا خرسونی ده به بریارن او هیزا وانش بو وی هیا. در اوشاهی ده دنا برا هزین روس او یکینین ارتش اوکراینی ده تنه چند کیلومتر مانه. رایدارین موسکوی راگاندون که هزین اوکراینه بشک مزن آج پرا آناتسووی یا هلوشاندنه. جبر که اف پر یکانه ریا در بازبونا آلیکاریا مروویه دی پایین که روشا خلکی لباشر زحمت ببه. رایدارین روسیه دیار کرن که اگر پر به تمامی حلوشه اوی پرین لشکری ین گروک جی بین بکار آنین. باندورا شهر اوکراینی گرینگیا ولاتین روشلات و روشاوای جبو آفریقای درخستیه پیش روسیا، امریکا و فرانسا بالا خودانه لسر آفریقای پسپورین ناونتوی جی دبیجن پشتی شهر سار
پێشبازیە هەری دژواریا لە پارزەمینێ بێکتێ. Undermining the availability of food on the market. li parzemîna Efrîka trafîkeke zêde ya diplomasiyê tê meşandin. Wezîrê Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov û Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron vê hefteyê serdana welatên cuda yên Efrîkayê dikin. Under AGOA. Let me share a few examples. U.S. Texas. Seroka dadgeha pêşkeftina navdewletiya Amerîkî Samantha Power hefteya borî bi Somalî û Kenyayê re peywendî pêkanî. Balyoza Amerîkayê ya li netewên Yekbûyî Linda Thomas-Greenfield jî wê hefteya bê biçexana û Ogandayê. What McKinsey did, it kind of entrenched the idea that it's Serokê Rêxistina Democracy Works William Gandhi li ser van serdanan wiha şirove dike. Li Efrîkayê şerekî sar yên nû diqewime. Partiyên dijber hewl didin ku bandorê bi dest bixin. Поставить на сервисное обслуживание собирается какая-то. Wezîrê Karên Derveyê Rûsyayê Lavrov ji ber bihabûna nirxê xwarinê ya li seranserê cîhanê welatên Rojava tawanbar dike. Ji aliyê din ve rêveberên Rojava Kremlin tawanbar dikin ku xwarinê wekî çekekê bikartîne. International organizations, I welcome all of you. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin bi salan li Afrikayê li piştevaniyê digere. Rûsya hewl dide ku dostaniya nîv sed sal berê ku li nava Afrika ava kiribû vegerîne. Herî dawî bandora welatên Afrika ya di meha Adarê bo şermezarkirina êrişên Rûsya li ser Ukraynayê de diyar bû. Di demekî ku 28 welatên Afrika êrîş şermezar kirin de 25 ji wan bê alîman. Lavrov hefteya borî serdana Misir, Kongo, Oganda û Etiyopyayê kir. Wezîrê Rûsî li wir careke din soza piştevaniya bo van welatan da. Rûsya ji bo piştevaniya dixwaze werbigire çapemeniya xwe xistiye tevgerê. Ji bo vê yekê jî weşana artî hatiye destnîşankirin. Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron di gera xwe ya Afrikayê de Kremlin bi wê yekê tawanbar kir ku biriya kanalên televizyonê yên wekî artî propagandaya şer dike. C'est en liant cette villa que nous allons inventer que les... Macron herûha got. Kremlin bi astengirina hinardekirina genim ji Ukraynayê gefê dixwe. Macronê piştî serdana li Kremlinê çû benînê wiha got. Ji ber ku li Ukraynayê genim asteng dikin reş dikin. Macron bang li Afrikayiyan kir ku li dijî Rûsyayê bisekinin. Rêveberiya Pyongyangê ya ji destpêka salê ve lezdaya ceribandinên xwên mûşekên balîstîkê ev yek jî ber bi gavekê din bi pêş de bir lîderê Koreya Bakur Kim Jong-un rêveberên Amerîka û Koreya Başûr hişyar kir û got di rewşa şerê li gel van welatan de ew ê çekên nuklerî bikarbînin. Careke din di Koreya Bakur gefa karanîna çekên nuklerî dixwe. Li gorî nûçe Ajansa Nûçeyan a Navendiya Koreya Bakur, Kim Jong-un di salvegera şêstûnehan a bidawîbûna şerê Kuriyê de xîtabî ketkarên şer kir. Kim diyar kir ku hêzên çekdar ji bo bersivdayîna her krîzê bi tevahî amade ne wiha got. Çekên rawestana şerê nuklerî yên welatên me jî amade ye ku hêza xwe ya mutlaq li gorî peywira xwe bi lez û bi seferber bike. Kim bi gotinan êrişî hikûmeta nû ya Koreya Başûr jî kir û ev tiştanî ziman. Hikûmeta Koreya Başûr ya bi serokatiya Yoon Suk-yeol ji aliyê kesên bêhiş yên ji ber hîna xerabtir ve tê birêvebirin û ev ê tevahî artêşê tune bikin. Kim balkişand ser wê yekê ku axaftina li ser operasyona leşkerî ya li dijî welatê wî yê bi çekên atomî karekî pir metirsîdar a xwekujiyê ye wiha got. Hewildaneke wiha xeter wê yekser ji aliyê hêzên me ve were cezakiriin. Hikûmet û artêşa Yoon Suk-yeol wê ji nawerin birin. Kim jî di meha Nîsanê de gotibû eger gef li welatê wî were xwarin ew dikarin çekên nuklerî bikarbînin.
Reveberiya Pyongyangê herî dawî di 5 Hezêranê de 8 mûşekên plastîk ên menzîla Kurd ceribandibûn. Kuriya Bakur bi ceribandina dawî a ji destpêka sala 2022 ve cara 17 mûşekan diceribîne. Cîgirên wezîrên derve yên Amerîka, Japonya û Kuriya Başûr di dehê Hezêranê de li hev kiribûn ku hevkariya ewlekariya sê alî li hember bernameyên çekan ên Kuriya Bakur zêde bikin. Ji Almanya bo Ankara û Atîna hişyariya tifaqê parçe nekin hate dayîn. Wezîra Karê derve ya Almanyayê Bayrbock berî serdana xwe ya bo Yunanistan û Tirkiyeyê ew welat hişyar kir. Bayrbock teqez kir ku divê pirzgirêkên di navbera her du hevpeymanan de bi diyalogê bên çareser kirin. In all seinen Dimensionen. Sicherheit, die mehr ist als die Abwesenheit. Wezîra Karê derve ya Almanyayê Annalena Baerbock beriya serdana xwe ya sê rojî ya bo Yunanistan û Tirkiyeyê balkişan sergirîngiya çareserkirina pirsgirêkan biriya diyalogê. Annalena Baerbock destnîşan kir ku li hemberî tehdîda Rûsyayê yekîtiya di navbera hevalbendên Ewropayê de ji her demê giring e wiha got. Безусловно, становится тормозом для развития цивилизации. Tekana plana Rusya ne ew ku Ukraynayê çok deyne. Di heman demê de armanca wî bi karanîna hemû derfetên di destê wî de ya ji bo têkbirina tîfaqa me ye. Baerbock beriya serdana xwe ya Atîna daxuyaniyek daw diyar kir ku di hevdîtinên xwe yên li Stenbul û Atînayê de wê ewlekariya herêma Derya Spî bibe rojeva giring û ev tişt anî ziman. Peyama me ew e ku pirsgirêk bi danûstandinan bên çareserkirin. Bi serdana xwe ya îro li Atînayê Baerbock wê beşdarî çalekiyeke bîr anîna qurbaniyên dagirkeriyan naziyan di şerê cîhanê duyem a kampa penaberan Alînêzî Atînayê bibe. Herûha tê plankirin ku bi nûnerên Ajansa Parastina Sînor a Yekîtiya Ewropayê Frontex re jî hevdîtinek pêk were. Την μετατροπή της σε μια θάλασσα. Wezîra Alman wê roja înê bi Serokwezîrê Yewnanistanê kiriya qismêt Sotakis û Serokwezîrê Yewnanistanê Nikos Dendias re jî bicive. Piştre jî wê biçe Stenbolê û bi Wezîrê Karên Derveyê Tirkiyeyê Mevlût Çavuşoğlu re bicive. Tê pêşdîtin ku Baerbock di serdana xwe de roja şemiyê li gel aliyên muxalîf yên li Tirkiyeyê jî bicive. Yek ji mijarên nakokiyên Berlîn û Enqere li ser heman nafikirin jî pêkanîna operasyoneke nû a dagirkeriya li Sûriye. Ev mijar jî di nav de wê çend mijarên ku rêveberiya van welatan li ser nexwedî heman fikrîne jî nîqaş bikin. Sefera plankiriya Annalena Baerbock a di Hezîranê de bo Yunanistan û Tirkiyeyê ji ber nexweşiya Covid-19 ya wezîr hatibû betalkirin. Bilêjber barîna ya zêdeya baranê li Bakurê Rojavayê paytexta Îran Tehranê li hîç hebû. Di encamê de 6 kesan jiyana xwe ji dest dan û 9 kes jî birîndar bûn. Her wiha jmareke welatiyan jî heta niha windane. Li Îranê barana zêde beşek ji welat xistiye nava alarmê. Serokê heyvasora Îranê Pîr Hüseyin Holîwand di daxuyaniya xwe ya ji bo televizyona dewletê de diyar kir ku li gundê İmamzade Davûd a li Rojavayê Tehranê heta niha 5 kes mirine û diyar kir ku kesên wan da jî hene. Holîwand diyar kir ku ji ber barana zêde li gund Axşemitî û hin wesayît di nava heriyê de Asêman. Wezîrê Karên Hundir Ehmed Vehîdî ragihand ku ji bo dîtina wan dahiyan li herêma Tehranê lêgerîn dewam dikin. Li gorî rapora Ajansa Nûçeyana Êrnayê di kareseta lehiyê de li dêma vend a li rojhilatê paytextê termê kesekî hat dîtin. Di 23 Tîrmehê de ji ber lehiya li nêzîkî robarê Rodbal yê li bajarê Estabhana Îranê 12 kesî jiyana xwe ji dest dabûn û 13 jî wenda bibûn. Îran welatekî bi giranî zûha ye. Ji ber zûhabûnên dubare di 10 salên borî de û her wiha ji ber barînên baranê lehiyên birêk û pêk zerar dîtine.
هات راگهاندن کو لایالتا فارس آل باشور ولید دلهیه ده داویا هفته 22 کس مرن. دماها چله ده لهمان هرمی 8 کس جبر لهیه مخدور بون. بسال 2019 ده لباشور ایران جبر باران دجوار هریکم 76 کس مرن و زیده تری 2 میلیارد دلار ضرر دیتن. بله ام به ایرانی هر دوام بکن ده ایرانی پولیتیکاین داروکرنی هر کد چه زیده تر دبه رجخصنا عفویا نافنتوی راگهاند کد نوا 6 مهین دسپیکا سالی ده هریکم 251 کس هاتنه داروکرن. رجخصنا عفویا نافنتوی امنیستی انترنیشنال تکلداری مجاری راپورا کو آمده کری بو اشکره کرد. رجخصنی راگهاند کو ایرانی جه سری سالی حتی داویم ها هزیرانی هریکم 251 کس داروکریه. لگوری وی راپوری ریچخستن 146 کس به سوجین کشتنی او 86 کس جی به سوجی بازرگانیا به مادین هجبر هاتنه داروکرن. ریچخستن عفویا نافنتوی سالا بوری اشکره کری بوکو دنوا سالی ده 314 کس هاتنه داروکرن. لگوری روشا خویا دیکه لی ایرانی داروکرن زیده بویم. بلیش دسپیکا ایریشین روسیین لسر اوکراینی و جاره یکمین وی وزیر کاری دروی امریکا و روسیه باخون وزیر امریکا بلینکن راگهاند کو وی دنوا روشین پیشته به همپشی خوی روسی را باخوه بلینکن گوت وی هبونا ریوبرین حکومتا کیوی آنگو بی هبونا ریوبریا اوکراینی اوی درباری اوکراینی دجی تب بازار که لگل موسکوی نکن. امریکا و روسیا دخوازن دیلند دسته وان ده به هف بدن گوهرتن. بو ویکی جی پیوستی به هف دیتن وزیرین کارین در و یه وان ولاتان تیدیتن. وزیر در و امریکای آنتونی بلینکن راگهاند کو اوی دروژن پیش ده به وزیر در و یه روسیای سرگی لاوروف را به تلفون باخون. ده جوینا چاپ منیه ده بلینکن گوت. دنوا روز یان هفتین پیش ده از لاوروف را باخوم. آرمانجا سرکه آخافتنا وزیران پف گوهرتنا گرتیانه. Our governments have communicated repeatedly and directly on that proposal. And I'll use the conversation to follow up personally and I hope بلینکن آنی زمان کو جبو وگراندنا باسکتبولا جنا امریکی بریتنی گرینر و لشکری برای امریکای پاول ویلن اوی هولدان خوابکه. کسی ناووری جا آلی روسیای و بحنجتا سیخوری هاتبون گردن. At the same time, it's important that we work to reinforce the global norm against. امریکا دخوازه ده بردیلا وان کسان ده سمسار چکان ی روسی ویکتور بوت یلو ولات هاتی گرتن و جزای 25 سال لی هاتی برین پف بگوهره. هروها دروژه و وزیران ده هنارده کرنا گنیم اوکراینا با ولاتین دن ین جیهانه جی هیه. آخافتنا نافبرا وزیران پشتی شر اوکراینا و حتانها و ببا آخافتنا یکم. وزیر امریکای تقاضی لسر ویکی گرکو و دمجارا اوکراینا ده تبازار بر روسیای را نیکرن و گات. به هبونا آلین اوکراینا و نقاشا بازارا سرولات نیکرن. So we're working concertedly on both. We demonstrated with Trevor Reed, who came home a few months ago, that the president is. بلی بینرین هجام لورد گیجین داوی بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی صبح جاره که دنورین پیشیا و ببینن دنا و خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار